murakoze cyane reka ndamuhereze impano namuteguriye ari umuntu yaguhamagaye kare arakubaza ikintu akubaza ngo iki kintu uragifise muhira uramubwira ngo ntacyo ibyo bintu manzo byihoreye oya ntari wimaje mani nubwo natwe bizaza mani Ni iPhone 15 Pro Max. Ini saya yuk. naje muri film kugira ngo namamare kuko ibi nabyo narinzi yuko igihe kizogera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uku n'amakamera ngana nk'uku ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya umva uko amashina yakome kuko ndi hano. Shima Imana cyane. Abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata abeshi baducira imanza, abeshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ijambo rya gitekinike nitwa Manirakiza Amede
abampaye ijambo ntibabisobanuye neza, biza kuboneka nk'aho umengo ndi no vyita kirundi kitari ciza cyane icaduka, biza kuboneka nk'aho ndi caduka, ariko reka nidondore n'impamvu bampaye uyu mwanya. Impamvu ya mbere ni yuko je ndi umudirector, umuyobozi mu mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganywe. Mimi sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cya sinema. Nuko rero turakorana. Iyi sinema yitwa Kiramunda, Mimi niwe yazanye ide originale yayo. Muraza kuronka umwanya murabe filme icyo ivuga. Ide originale amaze kuyizana arayimpa, ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kwibona, ndazi ntimugaya. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi aramfasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri 257 films abo dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amaji. Nuko rero gushika no munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka inoreresi, twagomba dufate umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake, ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge ni uwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide originale, ni Mimi Mireille. Nagira ndamusabe yegere ngaha ukebuke. Hagati aho ntiyakoze ivyo vyonyene, yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Imana imuhezagire kandi wahiniye neza, ntiyamara maji. Hanyuma rero twaciye hari uwundi agira kabiri muri BMT turahorana, yitwa Fisto Haragiramungu, sinzi ko ari ngaye, nawe ari muri bamwe kumayerera giti, nawe yegere ngaho umwanya zo bari karaza. Uyo nawe uwo nawe ni assistant director wanje, aho muzobona hose filme je nzoba na directinze giti abari kumwe nanje. Yego cyane. Hamanda aho twari kumwe n'uwundi ahora mfasha kudirectinga, yitwa Kado Havel. Burya nawe ubu ugwegageze ko no director mwiza, nagenda gusabe nawe wegere ngaha Kado. Kiti vyase kwa shikino. Yego nawe yaranyemereye. Kado Havel warakoze, wankoreye neza, yaranyemereye akira muri filme ari nk'umu actrice principale agira kabiri kuri Mimi, abikora neza cyane. Aho narimereye kwa principale, ariko nagira nsabe kandi mbanze nkiriko ndavuga wa principale, mbanze mvuge ubundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filme ariwo nitura. Iyo ndose akazi ka filme ubwo nyene niyo mbanza kuvugisha X-Ray Bam. Nagira gusabe nawe wegere ngaha. Nawe nyene murakoze. Nawe nyene ndamushimira cyane, yaremeye arakina muri no sinema yakinya kantu gato, ariko muzogakunda ko yakinye uko kangana kose. Abamuzi baramuzi, n'umuntu atwenza cyane yihoreye. Hanyuma mugenzi we yitwa Niji Pro, nawe nyene nagira ndamusabe yegere ngaha. Burya X-Ray ni wafata amajwi ahejeje akayahereza Niji Pro, nawe akayateranya. Navuga ko agira montage, editing. Mbo kugira ndeke kuza ndahamagara umwe nagira nsabe duhereye hariya kwa wacha tuze
mwegere ngaha mwese muhaguruke. Jandozi umengo yicaye hirya. Abakinye muri filime Cira mu nda mwegere ngaha mwese. Ego Jandozi mwese muze. Mu principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan, niwo muri Meja. Mr. Khan muri filime Cira mu nda yakinye neza, vraiment Imana iguhezagire kandi nta nubwo yantetereje. Barakoze cyane. Hari abantu batari babizi, hari abantu batari babizi ko Abel Nduwaye nawe ariko aridoga ngo ntiyarabizi. Abel Nduwaye yakinye muri no filime Cira mu nda, ari umupasteri anamubaya sana. Mukozi w'Imana murabona. Haleluya. Mu bandi ba principale bakinyemo muri no filime harimo umusore yitwa Chris Izo ari. Abenyeri muheza gira Imana n'ukuri cyane ntiyanetereje. Sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye Igitega nabo tubasaba kudufasha, bemera kudufasha. Harimo no musore w'umusonga yitwa Jenda mwita Muzungu, n'Igitega ariko bamwita, muraza kububona nibaza tutarabona amateka yabo ntimubyumva neza. Hariho Jandoje, ubu Jandoje yadufashije ibintu byinshi Gitega aho tutari. Novuga ko Jandoje no mushira mu ba director bagenzi bacu. Jandoje Imana iguhezagire, yakoze ibintu byinshi mu director yari gukora, kuko ndi nyuma ya kamera nawe yaca yiruka kuraba ibindi bikenewe, location n'ibindi byose niwe yabiturondereye. Sinovuga byinshi, abamubona nibo muzobona muri filime Cira mu nda, ariko hari abandi bayikinyemo. Hari abatashoboye kuza kubera benshi basanzwe baba Igitega. Harimo umwana muto cyane n'abana babiri, burya abatere abakinye muri iyi filime ari abana bato cyane b'inzoya niko no bita, ni babiri ntibashoboye gushika ngaho, ariko hariho Constance yoba yaje ngaha gahera. Okay. Umwana wa Constance nawe yaradufashije gukina muri no cinema. Imana imuhezagire. Constance tugiye kumuvuga nawe azananye nabo muri Twafa. Imana ibahezagire, karibu. Ivyo size nako ndavuga nivyo abandi bakinyi batashoboye gushika ngaha. Haruhande yabo ariko Igitega twafise famille twahuriyemo muri Cira mu nda. Iki kintu sinogena hakivuza kuko bajya nabo babaye mu bantu badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera Igitega. Nyakubahwa Eric Tayer haguruke arabe public abaramutse nabo batanaye. Eric Tayer yavuye Igitega. Uyo yaradufashije hotel twamaze n'iminsi 10. Niyiwe hotel yitwa nagira numve ko batakiyibuka nkanje. Ndayibuka cyane hotel yitwa La Colombe, niyo twakoreyemo ibikorwa byinshi, niyo twararamwo iminsi 10 yose twamaze Igitega turiko tukora ino film. Bagenzi ariko ndaraba ko pasteur ari ngaha. Pasteur Feba nawe yankiniye neza muri iyi filme, ndamushimira cyane, yitwaye neza. Ntwari pasteur ariko wari umurongozi wa serire. Nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuze ko, nako muzobona impamvu nabavuze ko. Ego na Sabasi Nkuru nziza tumuhaye ikaze na madamu wiwe, nabo Imana ibahezagire. Nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaha kugira ndababwire abo twakoranye, ndongera ndababereke. Saba gusa harabagiye baradufasha mu bindi byinshi, mu bantu bagiye baradufasha sino badodagura benshi mugani. Hajya nogenda ntavuze witwa Jise Irampaye, haguruka Jise upepe abantu uwo turavukana mu maraso, gahunda zose za nuze tuba turi kumwe.
cyo kimwe na waca nagira ndabasabe rero banyakubahwa abatwaye umwanya muri nako nawe utwaye mu nkundire ngeze ngaha ibindi ndaza kubibereka mu nyuma murakoze cyane. Twamaze kwakira abandi, hariho abantu bamwe baraturirimbira batwabasabye agasirimba gatoyi byanse baguma mu myorosha mu myorohe n'amahoro. Alo hari undi ahantu ntihasanzwe wabona ko ahantu hari Imana n'umukozi ego Ayo n'abashima umukozi w'Imana. nibaza ko bakoresha amajwi kase nawe kuko ntibishobora gutahurika. Alo n'ubuziro umuntu witwa DJ Light aba aritegura kugira ngo ashike ngaha banyakubahwa mwese mukoraniye imbere yanje umwe wese mu cyubahiro ciwe tugira amahoro ubumwe n'iterambere muri filime Ndundi mu gihugu cyacu. Icyambere ndashimiye Imana cyane yashoboye kutwereka uyu munsi mwiza. Uyu munsi Imana yari iwuzi kuva ntaravuka, jewe ntawe narinzi ariko Imana yari iwuzi. Ni kuvuga ngo uwo munsi ntiwatunguye Imana ariko jewe wantunguye. Mufashe dukomera amashi menshi cyane Imana. Munyemerere ndabashimire cyane. Izi mikro zanteye ubwoba ariko ndaza kugerageza. Ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kuntera iteka, mugatera iteka filime Ndundi muri rusange. Mwikomera amashi menshi cyane. Bampaye umwanya wo gushima, sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mpereze he, ariko ndiko ndajugumizwa n'ineza y'Imana. Sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya, sivye ko atana byinshi ufise. Burya amashimwe menshi abadudubiza mu mutima, ayo dusohora ni make, amenshi aba ari mu mutima wacu. Ariko icyambere ndashimiye cyane abo twafadikanije kino gikorwa, BMT Buja, mufashe tubakomera amashi menshi cyane. Bano bantu ni intwari mu gisata cya film, tubafise nk'umugisha i Burundi. Imana yabaduhaye ibatuzigamire. Munyemerere shimire production filme yacu yakorewemo 257 production irongowe na X-Ray Bam na Niji Pro. Mufashe tubakomera amashi menshi cyane. Bano bahungu n'abahanga cyane, abenshi murabazi. Ma filime ya BMT nibo bayakora, na filime yanje nibo bayikoze.
biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona, ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona. Mutwihanganire cyane, twagize ikibazo cy'umuco, ariko mu mwanya biraza kugenda neza. Munyemerere shimire abakinyi twakoranye muri no film. Kubavugaho cyane mutarayibona biragoye, ariko muraza kubyibonera. Babaye intwari cyane, nk'uko mwabyumvise director yabivuze. Ino reresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega, gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane, ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka, cyane cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer, yadufashije ibintu byinshi cyane. Mufashe tumukomera amashyi na timu yose bagendanye, hamwe na Jean Dodier badufashije ibintu byinshi kuronka amarocation, abakinyi n'ibindi. Mufashe twubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinyi ba filime n'abakora film hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mwijuru ibaho umugisha. Namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashigikira, mwanezerwa. Rero ndanezerewe, umunezero uriko uranjugumiza, gusa amashimwe ndumva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'uyondi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakorege, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro ciwe, ko ndazi ko ari abanyacyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho uri umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wewe. Wikomera amashyi menshi cyane. Nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa director, ariko munyemerere shimire cyane abantu bashoboye kunsapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Duhereye mu gikorwa cyacu shooting, abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe nawe nari mfise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi, kuko nibuka uburyo Imana yabinkoreye, nkumva ngize ubwoba, nkumva nongeye kuyitinya gushasha, nkumva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, biduga bimanuka, mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya, Imana ishimwe. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye, ariko ndashima Imana cyane ko jewe igenda ibinshoboza. Ndi hano ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo kubw'umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe mimi sinaje muri film kugira ngo namamare,
kuko ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizogera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uku n'amakamera angana nk'uku, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya uwumva gukoma amashyi yakome kuko ndi hano. Shima Imana cyane. Abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata, abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo, ariko ndi hano shima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje ubumana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanje. Ibyo mufasha tubikomera amashyi menshi cyane Imana. Ijambo nobwira Imana imbere yanyu nuko nkomeje urugendo, sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe. Uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana. Igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana, nagwanye intambara nziza yo kwizera, none ndangije urugendo rwanje amahoro. Munyemerere ibindi ndaza kubivuga hanyuma, ariko ndabashimiye. Mwicare mubyagire, mwahebye byinshi muje kudushigikira, kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane. Mbega hano ni nk'aho ikirori kitaratangura. Narababwiye ngo abatumire ba mbere dufise hano ni bande? Imana Data, Umwana wayo na Mpwemu Yera. Bari hano barabyagiye. Niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose. Ibyo twabateguriye ni byinshi cyane, kandi naje ubwanje ndaza kugaruka. Niyo mpamvu numva nogarukiriza ngaha. Munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukinkorere, nagira umuntu ataha tudahejeje. Bishobotse muzaba munejereje umutima wanje, kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone, mufatanye natwe gushima Imana. Imana nibahe umugisha, ndabakunda cyane. Ibyo bintu manzi ubyihoreye. Oya, hariho imaji mani, nubwo natwe bizaza mani. Ni iPhone 15 Pro Max. Ini saya Ini, mana okey rupanya memang.
baragukunda bashyigikiye ibikorwa byawe ayo amashuri cyane kuri uno muntu tutazi atamenyekana nyuma y'umwaka hanyuma ibihe akiri ngaha hariho maison yitwa Alvera Collection nayo ifite impano yihuta amashuri Alvera abavuzi ba Alvera murimo turirimbira gatoya n'uri kw'Imana mu mwuka nyine amukoreye mu gakomeye amucishije gute mu buryo bwe Yesu ashimwe ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu murasa neza muraberewe muri beza kandi nta kintu kiryoshye nko kubona abantu nk'aba mwese mwitavye ikintu cyitwa filme mu gihugu cyacu cy'u Burundi mwikomera amashyi aka kantu nakazanye mwabona kamanaga Mimi Mireille ni inshuti yanje cyane ni umwe mu bantu nkunda ataburyarya kandi iyo mbonye atwenze cyangwa akarira amarira y'ibyishimo ndanezerwa cyane uno munsi abantu twari kumwe na Franike Yombere Shabona nababwiye ndababwira ngo numva ashaka guha impano Mimi kandi y'amafaranga menshi ni menshi kuri jewe bitewe naho ngeza ukuboko kwanje abandi bashobora kuba babona ari make ariko ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumuha nka iPhone 15 nukuri ko Imana nabivuze ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanje Imana igikoze iyo telefone ukabuyironse ndasubira ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumugura nk'uru televiziyo runini nk'ubwa 1 million kugira ngo azoza ararabiramo filme cyangwa ibikorwa by'ibaba yakoze akumva aranezerewe mva nayo ibyo bintu menga ku bushobozi bwanjye nibwo sinobishobora ariko nashoboye kumuronderera impano ihuye naho ukuboko kwanje kugera reka bayinzanire hano bariko iriko barayizana nukuri niteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki abantu mukacakira neza kandi mukagikunda turabashimiye turashimira umuntu wese ahora aramvura ukuboko kugira ngo ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filme bishobore kugera aho bigeze uyu munsi guhera ku ba journaliste n'abandi bose Imana bahezagire Mimi Mireille ndagukunda nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo gukunda ntibabivuga gukunda barabikora basi aho kuboko kwanje kugera uyu munsi naje gukora ijambo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarize uko umutima wanje ukwakira no gukumva ndakwifurije gutera imbere ndakwifurije kubona uri umukinnyi wa filme ugera kure ndifuza kubona amabuye watewe Imana yahinduwemo amafaranga n'amashugwe menshi kwega mu bantu ndifuza kubona uhereye umunsi urira amarira y'ibyishimo ukazohagarara imbere y'abantu ukavuga ngo ndi nahe yigendera
nabonye na cyiza kiruta nko kugendana nawe. Onana ndahiriwe intare yanje yubatse ku rutare nagose urundi ni Kristo. Onana ndahiriwe intare yanje yubatse ku rutare nagose urundi ni Kristo. Murakoze cyane, reka ndamuhereze impano namuteguriye. Ari umuntu yaguhamagaye kare, ari umuntu yaguhamagaye kare arakubaza ikintu, arakubaza ngo iki kintu uragifise muhira, uramubwira ngo ntacyo mfise, nariko ndakubaza kugira ngo sisa ngenda kugurira ikintu kiri mu rugo. Impano nakuteguriye namuguriye radiyo, akiriye indirimbo ivuye ku mutima, umutima usubishimye ibyo wakoreye. Mumbare sindabatwaye umwanya munini, babango gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Jewe ndarambuye ukuboko nanjye Imana irampezagiriye hano. Ari nanjye ngiye amafaranga yo kumpezagira ngo kubyindirimbo yanjye sindamuzi ariko arakoze Imana imuhezagira. Iyi niyo mpano nateguriye Mimire. Radio ni radio sinzi ko ari nini cyangwa ntonya ariko ni radio. Nahamagaye kare ndabaza barambwira ngo ndabivuze ni bibi. Nume? Okay. Okay. Arambwira ngo nta radio afise muhira yo kumviririzamo. Asi radio ntonya. Ndavuga ngo ndashaka kumugurira radio nini kubera ko arakunda igisirimba. Murabizi mwese afise radio nini yo kumvirizamo igisirimba, akazarabiramo na filime yiwe, nibaza ko byo muryohera cyane. Kavuye ku mutima gukunda Imana igahesagera. abafise ikibazo yonyaruka muri ya klinike bavuga kuzuzu unarejera mu wampaye urabe bakaguha Thank you.
bukeye uko bwije. Ndashima Imana cyane yuko yemeye ko mbaho ibikishije mu babyeyi banje papa na mama bari hano nibahaguruke babapepere. Papa mama haguruke mupepere bano bantu baje gushyigikira umwana wanyu. Murakoze cyane ntuzagire Imana ibamugisha. Bantu mubyagiye hano nagira ndababwire ko ndabakunda, urukundo munyeretse sinzobwibagira, kandi koko gukunda barabikora ntibabivuga. Murakoze gukora, murakoze kuri byose, Imana ibamugisha. Amen. Reka nsozere nshimira cyane umuntu yashoboye kumusapotinga kugira ngo filime ikorwe. Ntiyemeye ko ndamuvuga ariko ahari yumva ko umutima wanjye umushimira. Naramwituye ndushye cyane, numva ndabishaka, numva ashaka ko iyi filime ikorwa. Maze kumwitura arambwira ngo humura mwana, humura mwana, agarukirizaho kuko yambwiye amajambo meza. Imana wo mu ijuru imumugisha, ni umubyeyi mwiza, ahari yumva ko ndamushimiye cyane. Mfashe kano kandi kanya ko gushimira umuntu yashoboye kumfasha kugira ngo ino rasuma ise uko nyine muri ko murayibona, murabona ko ari nziza, si nziza, ni nziza. Umuntu yabikoze ahari yumva yuko umutima wanjye umushimiye. Narapfukamye ndasenga, maze gusenga Imana igicato niyumvamo cyuko nifuza rasuma yanjye igenda, maze kubisaba Imana, Imana igukorera cyane ibirenze ibyo nayisabye. Mufashe tuyikomere amashyi menshi cyane. Ndamushimiye umuntu wese umuco yashigikiyemo, niwampaye amafaranga 5 yumve ko ndamushimiye. Nagiye nshigikirwa n'abantu benshi, abafashije abanterere muri rasuma. Umuntu wese yumve ko umutima wanjye wamwanditse ahantu hadata, kandi nanjye ndahari kugira ngo ushobore kukokonesa ineza yanyeretse. Ndabubaha cyane, muri abantu beza, ntacyo narindi kugira ngo muze kumushyigikira. Nta nuko mba mu muryango ukize, nta nuko ndi mwiza gusumba abandi, ntacyo ndi cyane gutuma muza kumushyigikira. Ariko mwumve yuko Imana yo mu ijuru yabareze ikabaha umutima wo kunkunda, namwe izibahe abantu babakunda, babitaho, babitwararika uko bukeye uko bwije. Munyemerere shimire cyane ko yateguye runo rubanza, binkundiye hamwe umuntu wese wari muri komite yo agashyika hano ababwira ijambo rimwe. Sindabarambira nzomejeje bahaguruke aho bari mu bubanguzi. Ndabashimire cyane, barakoze bakiri ko baraza. Ndabashimiye cyane, baritanze, ni ukuvuga ngo bitanze uburyo bwose bushoboka. Akenshi baheba ibiciro ryabo, akenshi baheba amadeparasima menshi kugira ngo bashobore gutegura ibintu bisa neza nk'ibi. Ni ukuri mbereye kuri perezida na visi, ni ukuri n'abakoranye bose mwumve ko ndabashimiye cyane. Bano bantu baranyitayeho cyane gushika n'aho bampa amahene, baravuga ati ubuyobozi bukurikirana kuri kimwe cyose. Amahene wanjigira hano, uyu niwe twagumana, uyu niwe bampaye ngo arabe sa gute, meze gute, nariye buri kimwe cyose. Umumera amashyi menshi cyane.